kodwa ngumuyeni lensizwa iphoyisa ngumqaphi weSilo ngikhumbuza unyaka enaniye ngawe eGazankulu awuyena 85 into ezithe benjalo hayi 86 uyena owayehambe neNgonyama ekhotheme mhla ezobulala ibhubesi lapha ya eGazankulu hayibo bayarekhode cha ungibuka lo phela ngiyakwethula lapha uye yedwa umlando sitshela futhi bebatshena bekhona yena ukuthi wasale sesala nomlungu nembube kwanguye wesithathu sebesithelile abanye ngisho inkosi yakwamakhasa manje bonke nithiwa ukhozi lwakithi kwagqikaza olugibela inkonjane yabamhlophe bengulwehla lwathi cabacaba eGazankulu nani maGazankulu nizwile kaBishop Khaliphu bese ubingelele elinye ngomjojantaba sazamazama zonke intaba zamagaza uyena owayenayo umhla ibulala ibhubesi nami ngangekho ngezwe ngendaba khathale angithi manje yena lilandeleka kalula bese galopa lithi lifuna ukulanda ipace yala wasehambile umhlambi sililandeleka kalula la kade ligithi hambe 3 km 2 kilometers lahleka isidlala Sitry. Kukhona isihlahla somshekisana sinjengalezi yansizwe imbili asisikhulu isihlahla dry ugumede bese dry asakuya ngale awu libubule lesi sihlahla sinyakaze isihlahla sonke isinyakaze lesi sihlahla intazingane sihlahla la ngajabula khona umdlombane namanje ngihlale ngincoma ukuthi ayizibesiphethwe isizwa ngancoma uzobe manje inhliziyo yami sengaze ngaguga untazi lithema libhonga vele athi wabaleka ushifumede wabaleka ushifumede usho ukuthi umdlombane yimi uMcBright wabaleka ngagcina ngimbuza ukuthi usubalekelana ngeke phela usabuka usaqala usaxwayisa ngisho umxwayisa ngathi ibhokile inkuzi lokuyikhoma ngimbuza nje ngimbona usela elona nithi ubalekelani manje angiphendula laphinde labhonga futhi lathi wathi uMcBright singadubula ingozi ngoba sazi ukuthi icabanga labhonga wesibili lathi ngabona lingaphumi bese ngiyathatha ikhafu ngibuyisa umdlomba lapha angithi umdlomba lo esesepondweni ngambuyisa phakathi ngifuna ukuthi imali phuma lapha lidle thina nomlungu uqala lingadle ngezingangasi ngaphuma emva kwayo nje ngase ngithatha icover mali libhongo wesibili ngazothatha icover ngithathela ukuthi uma liphuma lapha kufanele lidle thina kuqala manje umdlomba nisopondweni izodla yena bese asizibambe lithe malibhongo okwesithathu kwathi mina bayethu malibhonga kukhona ibadlana ithunzana lapha uqandelele lapha kulela thunzana angithi uyalibona malibhonga kuba khona sengathi khona ithunzana ayiseqandelele akakhokhile lokwegcine sidubula le ubhekisa umbhobho nje uma ekhokha iqandelela uthe uma iqandelela ngiyabona ukuthi yephe athi mina athi ngithi ngiyakhona ngiblock umlungu no ngifuna ukuyoliqeda phansi nje noma lingihudule libaleke nami bathi umlungu wathi is dangerous ke lenze mase lehluleke leliguqe ngedolo kanti trapper wena hayi ngibonile mina ngumzingela ukuthi ulishayile umdlomba eqandelela into uma uphiwe usuphiwe ubukhosi lo ungathathi into encane athi nyanya wasethi umlungu uphethe into azingane isibhamu esikhulu
uzogijima yena zungezele lesi sihlahla abuyela kuthi nya aphinde futhi azungezele lesi sihlahla kuthi nya okwenze njani yona eze kuthiwa hayi hamba Myeni uyobheka ngiyobheka mfica leli libheke ezansi ngoba ngibonile ukuwa la kanti eqandelela uvele washaya isihlula ilona le izonga lentaba nqamli ithambo lelanqamuka nqam alihlinzwanga nje le thambo lesikasihlinza nqam eqandelela kwaze uthiwa ngifuna isikhwehlela ngasifuna kangasithola ngisho ukuthi iSilo ubhejana kusho ukuthi ngangisemlazi ngithe ngisemlazi kwafika ucingo lwathi ngibiza ondini ngiyafika ondini bangikhomba eloneni kwakhangela kwakhetha hayi kwakhangela hayi zonke esikhothi iSilo kuvele kwicabinet yakwaZulu ukuthi sokufanele esikhothwe amaphoyisa kahulumeni aye esikhothwa nje ama-security mafika lapho wakhetha-ke ngahlala iy'nsuku ey'ntathu kwasokulanda uNzuzu induna isebenza enkantolo yasiba babili isikhathi eside kwasokubonakala ukuthi hayi mani asenele kwasokulanda uZitha eMtuba usayitsheni uZitha nozitha-ke sasebenza nozitha uthola ukuthi siney'moto ey'mbili le ngaphambili ishayelwa uNzuza imina icrew yakhe ngemuva usayitsheni uyedwa uzeze ashaya ilona iMercedes ngemuva ngelinye ilanga ngoba elonely kwabonakala sengithola umthembu iseKhosi Bay esasisebenza nawe Mthembu uyazi usayitsheni udrive yedwa la ngemuva ulonely seke washayisa iMercedes kwaze kwababili Mthembu awufuni izizosebenza athi uMthembu angisafuni ukusebenza eloneni nami eThekwini uBP Mthembu angisafuni ukusebenza eThekwini introduce kuJerry-ke i-channel yethu asithinta uJerry-ke bese gijima Mthembu awu asiba u4-ke iminyaka kusho ukuthi angazi ukwenza kanjani umntwana uGideon noMcBride wayesebenza kwa-agriculture umlungu kusho ukuthi uyise oneplazi ngale kweKruger National Park mayeneplazi ngale yakweKruger National Park uyise usezothatha impesheni eyohlala ey'ntandaneni eGoli usethi angahamba ekhululekile uma iNgonyama izozingela le eplazini yozingela ibhubesi bese bekuthatha-ke lokufaka umntwana uGideon bese organizwa-ke uyise umntwana owaphinda angene bese iphasi indaba Kruger National Park bese sihamba-ke indaba yinde yona ukuthi nje ngiyaxoxa njalo kuyona into ngimane ngirekhoda niyaganga nivuya kuhlale phansi siyixoxe kahle ngoba sasibaningi kodwa sithema sizingela ibhubesi ngale ikhathi sibaningi siwu-10 ishumi lonke sizingelwa ngokulandelwana ngebhama sithi kusho ukuthi yimi kuphela oyiphisi ojwayele ukuzingela amehlo amasheshe sigibele evenini kaNtokozo isuzu zeJeans yenayo gcwele khona sithi elithi wow nali sokuntambama nala njengomgwaqo laphana limise umsila lithi inkomo zigegemuke limise njengesigxobo lingafuni ukuhamba inkunzi ngifele abantu bese ngithi mina bayade nale athi lephi bamisa imoto bese simangale kweveni bese yikhokha zonke ithi khahla lime nje inkunzi ebhubesi ikhokhe bese ibamba zonke izithule zithi zilinde ukuthi kushaye imbuko yokuqala aseyibamba asikhulu akhala inkokho aswala phezulu la ohlala
njengale yapalile lana lathi mahlanje kepalile lafike lathi aliwe lashaya ngaloku lavuka futhi lajomba la ngafuni ukulathi le ndoda le ilikhuni ayifuni ukuya phansi ajokolo esethi McBride hayi akuhlale phansi bhenywe kuningi nje kwenzeka mase sixoxa sokuphelele hayi kuhlale phansi kubhenywe ahlale 15 minutes mase silandela isho ukuthi imcishe ku 800 meters siyabheka hawu kade lihleli la igazi phela kunibuka ngaphansi kwezihlahla kona maniza bese uthi inyobo akubaleka ukuthi inyobo njengenja nje inyobo nje lokhu sithala silande sithi masifika eloneni ngiyalapho njalo lakuthi udondoleze ngeshangane eGaza silandele mana ngazi cishe about a kilo 2 kilo it must figure vele idlala sayibona lapha nemanyathele inyathele izihlabathi indawo yakhona vele silahleke isidladla kukhona isihlahla esinjengale ndlu bese kuthiwa sizizungeze sibuye asisikakhe siyazungeza nje sibuye sizoma la sonke bese ethi uMdlokombane hayi alikho uthi mina hayi bayethe selidutshuluwe linenqaba selihamba idistance ende ayikho indawo ecinene ngaphandle kwalesi siqubu sesihlahla lesi athi usho njalo umkhonyana ngithi mina bayethe esokuthiwa sizungeze futhi sizungeze sime singasiboni isihlahla bese kuthi angisakhumbula ukuthi ubani lo esethi kuyishangane leli esasihambana lona eligada la isiqibini bese kuthiwa alingene la ihlole ukuthi alikho yini ibhubesi lapha ithi ishangane akulula ngahle udondolozele ngeshangane eGaza ngaleso sikhathi ke lithi ishangane akulula lapha ezibongweni yathi uzozisho kahle uMdletshe lithi hayi akulula ngahle ngiphethe isibhamoze ngaphuquza phansi ngahle ngathi mne nabantu bedayisa ngomuntu ebesethi umabanga hayi asifake itshe amatshe awekho sifuna silifune sithole itshe silifake itshe uqhashe ibhubesi nalo acishe la siqede ube kwangena umuntu lapha sasiphele sonke sodubulana sonke laleyo uphuma nomuntu lidlo omunye lidlo ngathi mbe cishe sa phansi emhosheni ngaphesheya ayi ngifica odongeni kusho ukuthi belibambele kusho ukuthi lashayeke la ngabona odongeni kusho ukuthi igazi ngaphesheya ngithi ngibona uJerry umthenjana ethi nale egxuma ephindele emva ngesibhamu ukuthi mina ubaleka lapho ngiye kuye ngithi ngithola ukuthi impisi iqhamuka iyaqhasha iqhamuka ezansi ushe yethuswa yini esethi umlungu no selimathunzi asiliyeke seliyingozi like libe ingozi libalele ka ngoba selimathunzi sizobulala umuntu asiliyeke saliyeka sahamba saye camping bese kubonakala impala njengale andlule ya kuthiwa sodlani lapha bese uphethe 404 lo mlungu bese ikhomba andlule ya athi uyishayele sithi namanga ahambe abuye sebuya nempala embili ihlabela inkuzini saphumela enkomazini ngakusasa-ke besethi uMdlokombane hayi mani ngijahile mina ngolesihlanu khona belungu abaqhamuka phesheya namabhadi ngizohamba nomkhonyana noShift Gumede McBride kusho ukuthi sesihamba neshangane-ke leli lisikhombisa iy'ndawo kuningi nje-ke ebengakuxoxa engiyokuxoxa mase
cha kuningi nala ngiyakhona manje ase siphuma ke sewushift kumade yimi uMarkbright umlungu iNgonyama ishangane ngelibale ngoba yilona aliphethe lutho asithi siyafika siyafuzika lapho uficela kade sihambe khona einyaweni kade kuhamba umhlambi sobathe kubonakala ukuthi ilanga liyaphakama sokushaya u10 athi umdlomba namhla sohlwelwa senze njani bese kuthiwa siphindele emotweni siyohlola emadanyini la ukuthi akaphuzanga yena ebusuku noma equtsela inyamazana ebusuku sonto sifica ukuthi kwenye idame kweli lesithathu intazikane ngithi nje ngifica ukuthi alele njenganansi indlu phansi komshekisana umhlambi athi bese ngishaya imoto bayeda ngithi nawo athi bamisa imoto bese sima ngapha emotweni bamnikeza isibhamu esikhulu i404 ngizobuye ukuthi u404 manje bathi sasikhokhile thina ushift kumede yimi uMarkbright sesikhokhile yena usebabathe umdlombani uthi i404 akayijwayele suke lodwa ethi inyobo sithele ethi inyobo sithele ukuze kusale ungengenela sisole nje sibuke alale nje lithi masithi nje isibhamu khaxa siyangena lithi inyobo nalo lapha umsebenzi ke manje sesilandela ngedladla kanti besizodubula singasemotweni walandela cishe 2 kilometers silahleke isidlala destroy isidlala siyilandela idladla umhlambi vele ilahleke idladla destroy uze sihlakazeke manje sesiyekile sihlakazeke manje lithi ishangane nali ngithi ibhubesi selime la siqhamuka khona ngazi ukwakwenzakala lime la siqhamuka khona sihambe khona la lime lisibuka kanje ngithi mle bayede nalathi liphi ngithi nani eseza bese asiqhelile njengepali leli bese sibamba nomdlokombane sobabili basaqhelile umlungu nogumede lisibuka angazi ukuthi lalime kanjani mina lami esidulini noma lemephi asethatha umdlokombane ephuma esiqhelile athi qaqu usuke lephezulu bese ngilahla liphezulu lithi qaqu lisuke lihlale nje ngalapha lithi lisuke futhi njenga u500 meters liphinde futhi ijole ngale njengasehholo ngapha liphinde futhi liqubule lehholo elisha esebuye ethi uMarkbright akubhenywe athi umdlombane no izolo lokubhema nje ngagcile kwashona ilanga ngwabhenywa lilandele kunjalo